Kajing lit nok kakali ke MDC jong keseng Voice of the People Party nalai mkrak malki constituency ketika MDC kalangat akajing mensau hakaba lembat ki paralog ki badang temu ban lech kanong ba Shillong. Ketika kali kepala lech hap shakhap nala hakasurok NH6 jong kariboy district hakuinan. Kani kejingjia kalaje hakapor khat ue beje menmit hakapratrik ulber arajar arpusan. Katkum kejingnya thu ki pulit hakilat patai kubor baka kong deiti majau kepada ruka MDC kebadang shujoption kalat temu ban lech pai Shillong daka kali kran aiten kepada new registration number ML Norsan SIWIW line not ya kani kali lanya rudau aldoli mau tho bat ladon lang ru u Jeffrey Polong penban ketika kali kala lech hap no shakhap nala. Laya thu babar lengut kini kilaya mensau bat lak penkit no yaki daka kali kinong pang syavitini hospital nong po bat hari nang tala penkendria no yaki syaka-syaka ai sumar ke bakam he namar balajur tan kejing mensau. Ya ketika kali latan no daki pulit syathanat nong po kidur ki balayo ban ringdur hapok ketika kali kidon ru kitendong biar.